kelas mitra. Ada 4 pembalap yang bermain. Berada posisi terdepan Gilang Putra Purnama bersama PKB Racing. Sementara posisi kedua Arfan Bazir Kapan dia main lagi? Tak jatuh. Dua-dua. Yang jatuh salah. Cuman lihat ini. Dia main cepat sama dia. Oh, dia salah. Ini gol saya. Dari dia. A broken neighbor is your mind. All the scars let's leave them behind. But the light now let us fire in your eyes to the darkness into the night. A broken neighbor is your mind. All the scars let's leave them behind. But the light now let us fire in your eyes to the darkness into the night. Ini hit ke tahunan. Oh ini jadi. Mama, lihat nih anak Kelly. Mama, lihat anak Kelly lompat di sini. Ini bapak dah. Tapi bapak itu. Bikin bom. Oh, tuh dia udah yakin.